DLFM online.com open some do nyina kenka body and bowra honom nenya do mu nyina timi kenka fama ya fin so kase bono and I'm tuning up on so dey abaya ne say we be download the tuning app no na wa search DLFM 106.9 we search pa won se be kan ya dam na won so watime ya kase baby etie e dia maye na ena wia yi ensem titire be di kase bono mu akotine bi ene say ye bebo e dia wura mu e wo fifire mante honam na me kase yi ensu a 200 da enyasem kuma kese eyi afa enkro makoma enum and afin so efie makoma enipa beboro kese oha ene adonim 150 houses ne sia make say enso yira fa wono ma amana kwa wa hosempa kese bei ya de mu kiremu baba abesomon ya basan abo ede awuremu opon katamanso municipality ne honom ena gbotire ahemfo ena mpanifo honom e kiremu a sede o makwan atetea pro na apansama ye no Ghana mpanifo ama mesiesia fa mo de ya ene 2024 abatwe no mpanifo mo de mo wura mpotem efri say enya de aba no wombeto ede ma obia e wompotem e honom yisi ade nkata abonten e kiremu a opani ade dende ayesre bo kwa kwezi amekasai omo apaja ne dibrem ade na kwaye head of aye training department a okwa akọba adwuma ade ama yisi adwuma kunum yabasan ebo ade awuramu our foreign commission for so mo kiremu a oman Ghana galamsefo ana afin so e change operators ko am do mo fa so oman ha mu sei no at ete pa mo kiremu a wonum ebu nua tugu afin so akwan na mo send senti wama maden se sa sabe esubambo no ombejan efri se ekwa mo fa so sai Ghana kwaye no airtime pa ya de mu kiremu baba besom kase bo no emu ya basan abodi awremu na se na beto odwa so ene dum so vigil e baba koso man Ghana mu na Ghana process for ko je dance de to sisa make say abrewa yipuma kwanma yankopon ya adoma meme na di ya ne me tredwum busu nda to so nwotwe e be koso ntam prema ntam a empenifo cha se Ghana fo nyina meteche le nyan ye on ye kire fentia empenifo efri se dum so no aya dodo wey ene so vle na kan wa baba som se DL kase bo it is a Jimmy nsema enamba bibia ya de baba som wo edi ameje so eye Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mi twa me ho sema me ba me de kase bo ni kire mo ankasa e be som DL News. It's official. DLFM 106.9. Ema munyina kwaba ene mo ba DL 106.9 yansha kase bona sa na yansha kase bona se ede free fifi mountain me hono si ameka sai afia makoma be oha aduonu mekira 150 houses ne si ameka sai enso ato agiri afa wonom ewo gomu amampan a eno no ewo fifi mountain ma enkra beto de kase bo prono so ejire ma contractor OCC Cape Coast and afenso eye Cape Coast and afenso kaso akwantempo no ono ana amasa nkwanhye we nyina si a ensuo ayiri afa ade hye mpotem honom na enka na kirema eye bridge kese bia wakwantempo no so no eye ensuo edi ada so river yensu na no ensuo no etiri afri eye piema ntem na etetra be fa fifi mantem a kese okopiemu awo fifiri mantem eye kwantempo no so afri kaso ekopim Cape Coast kwantempo no so a gomo okira kompotem honom na yebo kase edi free na wanu mu kirema no gomo east district nim eno no wo fifi mantem na contractor oye kwan no wabo modin akotua eye ensuo a edi ada so river yensu no wakotua ensuo no se wo siesi na wabaya bridge kase edi mpotem hofo no na ka ho bi ema ensuo a 200 da no ayiri afa de hye mpotem azi amekasa yi afie makoma oha duonum ena ensuo yi afa wo no ma munya ba bi entena afi nso eye community makoma enum ena ensuo yi ato ayiri di afa wo no ma na se bridge ya je se contractor yi asi kwan no atimi abu afa so akọ ma fi ma zi amekasa yi adehye anya ba bi emfa na de yakase bobo wura mu ena adehye ntwetwe nkoma na ebisa won sei na ensuo we ya je se contractor yi watua ensuo yi ma river je se eye ensuo yi anya ba bi mfa no aha ba pa na de ono mu kire mu se oh oha we no aha mpapa bi krampo kire mu a omo afie krampo na mo yere mu atimi awo a omo akwa hospital mo ba mo pa bi ada nanso enam ensuo ayira fa wo mo tesi amekasa yi omo nya ba bi na akwa wo mo sempa na de yakase bo ene wa mudi nkomo no emu enkire mu enie sese na ni bebida sese a megina he kasa ye ne bebida
ene ye nkola nkitinkiti se amija hamiri o hospital me kwa kofa no me ene baby da ena no ese ye da he ene baby da na si a hospital na ko chavare mi tavia chavare mi ko shiga doga mi alo ya bonu kata ochi achiama ta me kukuramba mi kpere mi anchi se mi avare mi le chiama mi ajita fana mi albene mi ano azama ja refuse so le mi agbo mi nyana ke mi wogo ta me kuku mi kpere mi anchi. Yes, your people no so we quick so kra na so nso na be fire enche bia ye ko office wo e be ba ya na nso no enya mfire na so ye ko office e be ba be fia awia ya nso ap fire nyina wa eti me kuku mi kpere mi anchi. Yes, so nso na be fire enche bia ye ko office wo e be ba ya na nso no enya mfire na so ye ko office e be ba be fia awia ya nso ap fire nyina wa eti ye sere ye se mpanyifo no mo hwa bibi enye emfa homaye eni a woti ye aya de hia wonom ewo gomu amampon eno no fifie matemo ana wote se wonom eka omakosem ede achedi ye kese bona wode ya Facebook no so DLFM 106.9 kese bo ye boyi ehu video no ada Facebook no so awankasa wo ba wo benya bi ne wahwe in fact atete pa se wo hwe community ahodo a ensuo yi atimi ayira fa wonom na atete o so ma ya timi pa se ya te contract ede ama obi se wonyi kwan no mfa mo adehye won potem honom na ye ba wi akire no na chese contractor yi watumi atwa nsuo ma nsuo na bu afa so na timi ayira fa adehye asa aba Ghana behwe wo de bla Facebook no na behwe asia hodo anam kwa main road no so no behwe sa de nsuo no wanom na mu oh atete o Ghana da ben ye beduru ho da ben behwe sa de nsuo no ayiri fa adehye on potem honom contractor na twa nsuo no nti no nsuo no nya ba bi ntene mfa ana fa adehye bla Facebook no so DLFM 106.9 na kase bana nam so a ubenya video ni bi na wahwe eno achi ene ya ne aye Gomwa East District National Disaster Management Organization eternity aka ne se nadmo no ompani mpa oda o ma no aye Robert Hackman oni dia kase bodi nkoma na wo kire mu se oha na so papa atiti o pa so mbetra potem ho na contractor emensu ayira fo mu se nyame anem ne kure ni atiti pa ne santi de aduo ne de oni mu hia moa aban ema ne nam no to ana afin so mo ka bia wo mu nyina no omfa moa emfa ma adehye a wonum ewo Gomwa mampon free se de nsuo na ayira fa wonum no atete pa ono ni di ye kasebo ekasa ye no emu nkyeremu ni amde yenya yim adwuma orkodo wo kaswa to Nhyiraba Junction kwan na nsula ene do to no obi nyim ma osi tum de dem ayensu we ni trifi Eastern region titum de nsula to ho pa ene nde ewie ye office obefren ya ba ha tum de say almost 100 to 150 houses ena nsula ba for ha say hwa wechi abe nde nkofo na wode won magu here in fact Gomwa is ato enchima to na ebehiamwa seriously ebehiamwa papa sande wa go in asesi abebre go school ho bebre go ahifie ho baby so wa wo asodan so wa akwa koyeshema onya de kitabanti ye gina hede a serious disaster pa na ye de gina ha eni a woti ye kopie mo Gomwa East mansiri ne mu a eye Gomwa East District National Disaster Management Organization authority a eka ne se natmo o dalata de ma wonom eye Robert Hackman ne ena woti ye na atete pa na de ba Facebook no so a DLFM 106.9 behwe se de nsuo no ayira fa de hye mpotem ho na obi yira wo foforo de twa mesuru mpo no obi yire awo foforo na ode na kwa yale sabe ya ba na yayi ni sei abofra kete onye boni bia da na ka bi hye mu na bad time awa wo foforo oba betina fie a contractor obomaden atwa nsuo no nsuo na atumi ayira fa de hye ya in fact atete a ewia ye de ho nsem ede esomo wo na yanto akaseba no so ne yamo emfa wura mu awa hine papra okopie mu ewo pon kwata manso municipality mu a eno no waka bupre matemu okopie mu aye gbetere ohina otua krona no aye ni tai Kwadwo amankwa aye sonia odikan wakasa kire mu azesi ameka sai potem honom akwanya da honom nyina atete apansam awewie said amakoni adu wonom aka na so nyade a empanifo ebo a wonom ne senti emena so sa Ghana empanifo aso homa Ghana yakwan so ana afin so na dango agufo ado eno no akasa na bedi akire Dr. Mahmoud Bawomia se mra so se gbetere mpotem ho na akwan a atete apansam no so mamade be siesi akwan de ma mafiri se de akwan na ye no airtime pa o kire mu a municipal assembly ne so ayo masade so moboa na akwan atete apansam e gbetere no waka bubure matamu ha no wo betima siesi akwan ye de ma wonom ohine kasa na o kire mu so be pia mpotem ho na ma akwan ni nyina tete ade se sabia ware ohun ade so ware ne dam ya to so aba bla Facebook no so DLFM 106.9 just say port was ahodo dada ekwam ho ndia kwa de say manhole no ohun ade say manhole just say ekwan ni nyina tete apansam a
time pa na kyerɛ mu a saa na motuo ne Ghana mpanimfoɔ sɛdeɛ ɔmo no ɔmo gwa to pram potem hɔ de mo no anya de ɔmo bɔdwo so afiri sɛ sɛdeɛ kwan na tete apansam no ɔmo ka nanso Ghana mpanimfoɔ abɔ yɛn fita duku ɛna wɔde mayi ɔmo ani na kyerɛ sɛ deɛ mpanimfoɔ aka no ɔmo ayɛ madwe sɛ anya de ɔmo bɛtie na kyerɛ mu a potem hɔ nom adwadifoɔ brɛ afiri sɛ panso ɔmo bɛkɔ adwuma so akɔkɔdi dwa no emu ayɛ den akwa no nyina tete apansam tin ahyɛnkafoɔ no kora kyerɛ mu a enya de mutumi di akwaneaba ɛde sɛ wofa akwa no so sema pɛ na wo ka ne nyina big down na ne nyina sɛsɛn ɔmo kyerɛ mu sukuufoɔ nkwala ehuna man ne every sɛ ɛkwa no nyina tete apansam ti sukuu ne akwala bɛ dress bɛ hyehyɛ ne ntade kama so bɛkɔ school no ɔbɛkɔ akɔduru school mu sɛ pɛ na ho nyina ntɛkyɛ nkwa na kyerɛ mu a sɛ de ɛkɔ no mpɛrifo mɛboa wɔn no a ɛbɛna tete paa de ma wɔn no ɔmo sɛ kyerɛ mu sɛ wɔyɛ sɛ de akwa no de ayɛ na adwadeɛ nyina sɛn ɛwɔ gbɛtire ne mpɔtɛmu ne santi aba ma siesie akwa no fama wɔn mo na kasa na wɔsa kyerɛ mu sɛ apɛnfo mpɔtɛm hɔ no mo no sɛ awo ka wɔ bi anaasɛ obi nyimpo na ɔkɔ asipiti ɔbɛkɔ asipiti bɛba no na wɔpɔn na de ba no kyɛ sɛ wawo no mono kyɛ sɛ ɛnya deɛ ɔbɛnya 9 months mpo no wawo afiri sɛ ɛkwan no atete apansam ti no card no bɛhwehwe fam saa bɛkɔduru hɔ no mo no na wɔpɔn a adɛn na kyerɛ mu a ɛnema no mu Ghana mpanimfoɔ ɛmɛsiesie akwan no fama wɔn ɛnte saa paa deɛ a 2024 abato no anya de ombeto aba empotem honom. You should take our plea to heart and attend to us. If anything at all, they should come there one day so that they will apply the road and see whatever is happening over there. Whether it's conducive that even when their mother lives here, a mother is sick and being transported or being sent to hospital, the agency of reaching the hospital becomes a matter of concern because of the deplorable state of the road. We are pleading with all and sundries that is involved so that they could come to our aid. Municipal, you are involved. Central government, you are involved. President, you are involved because you are also part of Ghana. Because when you come here during this very rainy season, it is very deplorable and people are dying. So many miscarriages, state of the road. We are pleading with all and sundries that is involved so that they could come to our aid. Municipal, you are involved. Central government, you are involved. President, you are involved because you are also part of Ghana. Because when you come here during this very rainy season, it is very deplorable and people are dying. So many miscarriages due to the road because when you want to take them to hospitals, it delays times and unexpected happen. DLFM 106.9. Eni a woti ye yohene popwa e de magbetre eno no wapon katamanso eye mesrenem e wakra bopre mantem ne den e de ni tai Kwadwo amankwa a odikan ene na wote na ba Facebook no so a DLFM 106.9 a chese video ne da so a oba obenya bia wan kasa behwe akwan yo akwan pa sabe Ghana de hia wono to aba okrom ha sei efa so betre asem na ye kan behwe se de akwan na tete apansam aje aba adehia sutu ababio Ghana da ban ne yebeduru ho empedifo yesremo ada gbetirefo so ye nipa monko na monko omomwa eno ati ene na adehia o metete gbetire bi sam sei na de na kan monso mahunu bio na monso ensembe na mo waka na mo kirem se hwe monnim dia monnim kura ya bro akwa ne nyina tete apansam ya bra papa ma ne hu na ye hu ni potem ha no enya sam kedo mo kirem afi bia moto aba nanso MPP ne ani se manyokoi tesanya de omodwuna mo ba kokora ne sente no omo ka kira mo sa fi we ya bato aba ende om pese om begu mo hwani mase na mo baye om hwani pa de a 2024 ekwana mo siesie nte sa pa de 2024 we abato we de om mo homoden se om betime si ho abaye o ye kire ebesi wa no se om ba baye campaign free say om baye campaign de a om tum na sanya de om beto aba de ma wo no since be back be kire 2015 say de tie sa neti say neti na om beto aba no 2020 omusi omu beye kwan we 2020 kwan omusi omu agusu kota na beka ha na ye Caterpillar Junction baby asambod ni sisi na o show wechi no ho na ye Caterpillar Junction omugu kwan so bedu is it end 1 year kura endu eli nyina etutu unam kura wa hu say omu agusu kota da se so to se ya onyo bia ka bia mfa moto kura fa kura unya no moto timi mfa ha ekwana basa unya ma to so yo mu ya ka kura ka ye mpenu from omumu aye mpenu from de road no ma to me ye no ye hu panyin bia okwan we so e je sere abani road minister kom no am na buaye ani
inti akromfo haye papa wa hase ye be wan se wo be fi baba no ne abubu container ne aba yiwu ne aba nyina fi store mu loso ne aje ne yade ya adwuma no ne aboye ka edwade no kura nkwaso wa ha maye because of say ya kwakwa no so a ka bia so mfa ye ma etama ye dwade no e wo fam maye eti omomo aye na ya bra e wo gbachire ha dan obi bisa se eti ha no mutu abana hwese da kwana ye trotro timi koma ukọ market a hwi kwaso yesra ban se MP na wa ha na se MMC na wa ha no yesra ban ni se omna atwa na ni behwe ha eyesa de a abato ide enkoyie mesra ban se revenue ni niam na omoji na ono nkasa so sika omo prepare for roads ni eyi omo bomodi they should come into our rescue na ye bre say show no to school for cry is a problem because you can see it pickups and amufu ebimu like they almost fell down. DLFM 106.9. Eni a woti ye aya dehia wonom ewo gbechire no wa kampopune matemu ena wote so no makosem etudwa kire se omonso to aba wo manyimu nanso se basa national cake na checha na mpanifo yi wo mu de afiri ma wonom ani abere pa wote so wonom ede makosem etu DL kasebo enemo no ye to kasebo no so na ye bo ede awuramu ewa electoral commission ye twani tie kan se yisi wonom ni aso ye o my Ghana ohwe na bato so ekire mu a wonom ayen sakraye anasa nsakraye a wonom mpanifo di bremu awo omaso ye kire mu a 2024 abato abeto no ewo mu se omugusu bo adwumade nanso no ehu behia pa se o betimi ayen sakraye na Ghana nhyehyɛ pa etumi akoso ama na abato abeto no 2024 emu na electoral commission eba mane se wompani ade da no so ye eye Serebo Dr. Serebo Kwaku aka no the letter the letter of electoral services maso esi ameka say wonu mu kire mu a oma maden agi pani ni bredi afri ne nsema pagya no edna ko training department ono no okwa kwatete wonom pa ba Facebook no so a statement na say press release na da Facebook no so a wo ba obetima nya bi na wakan ede aman DLFM 106.9 wo ba obetimi ede wadwen kire no so ede ato ase ede aman wonom ba man ya say papa yin ya mo bani apagya ne dibrem ede afri the letter of electoral services ede na kopie mu awo EC training department okwakwabua atete nipa de shebe pa wonom say 2024 abato abeto no wonte wonom na nchekere wonom kwan pa obetimi afa so na Ghana abato abeto no mbetimi ada ho fan na mentimi wase bia entimi enko so de wo my Ghana mu na krata we no penia ne nsasha ase ye chairperson adema electoral commission no je mensa ne nsasha ase ene wo kire mse sia make say eya mse kwaku mo pagya ne dibre mu so nkonko boy na onko ba dwumaden na sa dibre na wo pagya mu no eba sha ase afri eya kita wonsa bosuma yewo ebe kokko wura mu ne de dikan metire eya July 1st na ne dwumadie na be sha ase so ba kwaye eya the letter eya ma training department a ewo yisufo aso eya ni senti no Ghana fo ade hia mote ye ne nyasa ebia papa ye yinadi anasa ya pam de agine dibre de afri ne nsa na mmomo no mprifo wo madan ne abona baso apagya ne dibre mu no akwatete amanfo abo ma Ghana ne matumi akoye de amayen ewa 2024 abato ede ye ne man na yisi baba ne say opene ne dendi eya Dr. Serebo Kwaku no wabodwuma pa asom eya yisi adwumako ne ye pa ne senti no wo hwa dwuma dia obona hu behia pa te papa yi eba maden apagya ne dibre mu no tumi boa na obodwuma den ade ma yisi ne senti no je message kire mu a maden ba wabonti ya pagya ne dibre mu a wadna kwa kopie mu ewo training na okwa kwatete emebunu na fi nipa ahodo a yisi be pa wonom so monkoboa na 2024 abato we no hwɛ so mfa ma yisi ekuo no okwa kwabo enuma etimi ede akoye ede ma yisi no krata we nipa ne den hya ase chairperson ede ma electoral commission J Mensa nensa ene hye krata we yase ade ye kase bo ya bo akire ede amadel etiefo DLFM 106.9 ya to ade ara J Mensa kase bo no eso ane ya bo de awura mu awa santimantem ne kwa kopie mu ewa district manager Adema Forestry Commission ewa ya sekire kumawu Alfred Yapane akasa ekire mu anyamianim ne kurani emu aya din mu oja papa o my Ghana ze ameka sai empanefo ekire mu a ewa se emeradu se ebedu akwaye se akwaye na ye wona betuma duadua nua na akwaye atimi aye kese o my Ghana mu na ne matumi akwaye pa na ze ameka sai chenso operators aye nsem pi omu bu nua sa Ghana akwaye nyina omu kire mu adapi se dia kono se mperefo o maden anya isa ne mu bone na mutu o my Ghana mu na obedu babi no eba ha dwen pa na wakasa na wakire mu say illegal manners metira galamsey fo yi so omo sansa se on potem wo nyina ne akwaye ne nyina omo bu nua ewo tese sakire kuma wo ne nyina to agu galamsey a omo 20 efa so pe bone a mo pe ne potem ho ne mo no sansa se ne nyina ne senti no papa e kire mu a ede mani mo no perifo mo maden na mo nan e mo no moto na galamsey fo a wanom ese kwaye no on pa mo nyina fa free potem ho no na afen so chenso operators omo bu nua ese akwaye no
ompa ma wonyina fa firi honom okasa na okire me se ahwa na monbone a wode ma monam kwati kwan so atufu magudie ena afin so chance operators no na ma bone bi a mo ye no e ma Ghana asase na akwa ye ba ho ban no Ghana fo sentimi ka efize ne Ghana mpanifo ene asoye hwe man Ghana yakwa ye so we kire mu a ye na aduanua na Ghana akwa ye nyina ntumi enyina na nanso na ne ma ntumi kwaso ye mfa ma o man nanso da ba na ye betena o man yi mu na ye twa na akwa ye woni nyina to agu na ye san access ye san enua foforo adedire be de ye ho abrosa ne senti ode afutu de ma Ghana nyina se wode ma mutwa nua tugo ana afin so mo so won mutu fuma agudie enam kwati kwan so no wode munya se be betimi aboa na oboa de nkoma de adepa de acha ye no etwa ye ho ahye ne yentumi nkura so ne ma ho ban se be betimi aboa na ewia mu nsa kira ye ene Ghana nso beto a ye hunu na ewia bebo a ye hunu no so betimi twere o man enema etimi akoye de ma o man Ghana ema Alfred eye yabe pane okasa no wode se be bele na ne tuja na emna wakasa no ne de ye kasebo ejemre edi nkita ho bebre na so ha dwen ye pefri se ohia na motu a anamon bone ampenifo tu no ho no na mo akwa ne senti no Ghana de share twam fafiri am na wakasa no emu nchire mu ni with people who get involved in illegal things to stop because when these trees are felled illegally in the forest sometimes in the night when nobody is around it ends up depleting the forest cover and then we lose our water bodies because the trees around them are getting dry. On the part of Forestry Commission and on the part of the district we'll be moving around with the help of the rapid response team, the police and then sometimes the military to arrest these illegal operators. So our appeal is that these activities should stop so that we can have our forests, animals in the wild and also protect our waterways. DLFM 106.9. Any awoti ye ukopiemo e wasachire kumewu a ono ona ya district manager e de man forestry commission no e potemo dem de de Alfred Yabepone eno achi eno osade tu dwa se bebia ye dre Ghana emra betodwa anase asehwe o man Ghana yakwaye ena finsase so de abeto e monte se yamone ye nua sesi amekata okopiemo a wasachire kumewu a o kiremu a enua no bebre na ohonom o mabo made ama Sydney no bebre aye krado enti Ghana de hye nyina wa wo pa bia de ba made na bra potemo begibi na dua na nyina yemwa na yemwa akwa ho ban se be betimi aboa na Ghana akwaya enipa dodo na sese no yatumi akra so na bedum pempenso bi no emebu na hodo bedi yakira ba no so atumi anya akwaya na boye ho ban wo Ghana mu emra wakasa no nso emu enchire mu enie 240,000 seedlings out of the national target 10 million trees that are planted and we are very ready with these seedlings for people to pick up. We also have collaborated with the traditional authorities. We have also engaged schools, all the educational institutions, primary, JSS and the secondary schools. I would like to appeal to all the people around the district and across the country to get involved because there are a lot of benefits in planting trees. We can all attest to the fact that we have been experiencing very hot weather, heat waves around. All these are because most of the trees we are felling, we are not replacing them. And so there's a need for everybody to get involved so that we can plant these trees and then it will help us fight the climate change that we are, negative effect of climate change that we are experiencing now. Also for the rural communities and everybody, when you have trees around your homes or your houses, when there are strong winds or storms, these trees will serve as windbreaks, preventing your roofings and building from being blown off. DLFM 106.9. Eni awoti ye aya district manager ade man forestry commission a ewo sechere kumewu ne den ade Alfred Yabepone ena wote ye no da bra na betena mamu na yetwa nua to agu na yesen dua foforo bio Ghana ye kwantwa pa bra Facebook so DLFM 106.9 wo ba video ni da ho no ma ubenya bi na wahwe na yankenka adwenkyera Ghana de hye bi edi abedan yen awakasebo no so na we ye odo itema o kirema ohwe yen live edi free ye presi eye indomie dentai no wo ashaman ewo Labon eye o say Lebanon Lebanon o kiremu say Dr. Mahmoud Bawumia say de tie bia no obeba yo yate why obeba yate empire na yebo mamo say Nyankopon tie musufre Derek Ayete o say good afternoon o cheche dear kase yebo na o say adwuma de yebo adwuma pa afin so yawo wusu o say DL news eye brutal ono so edi aba yebo mu edi ama wo betumi de wadwen kire no edi aba DLFM 106.9 ewo eye Facebook no so de ba ya beje mre ne akenkan edi ama wo yentwa DR agime nsam kase yebo no so a na yebo edi awura mu ewo dum so vegerefo aso eye na wo makasa ye nsɛmtwerɛfo nhye mu endrada edi nsɛm atodwa ekire mu a organizers ne nsɛm nyina ne sɛ esi aye kase Yankopɔn ya adoma meme na eda ya ne munya ye homa busu me kire dwumbo so me no
ne da toso nwotwe e wo fempim de na do na yimu yi o ma beto mo agu bontere so ayo ye kire editas kokko e da kire aban yote akwanwa so ne Ghana mpanifo ahodo a wonom no ahone de hye o nsem anasa energy ministry no o ma ayo cheche de ade tia wonom afiri say o man Ghana dumso no aye dodo obeda so na hu fifire o kwada ye num kanea na so ba so na hu fifire pa na ye nsem pi o mu kire mu adabi bia ye duro no man Ghana ye say wo fa hodie na nkane no so ye bo ho ban ne sent na mu kire ma da bi sa enema hodo ye kwaso no wonom bonjo so kwado ma ye cheche e ba be ye o ye chede chia ban wonom kasa na mu kire mi se emre bi beto dwa se Ghana police service for e fale injunction de to amudwuma de o ba be die so mo makwan e ma che se dum so vede ne nkoso akabo prement am free se be ye o ma madwen so ma kwasha ase de dwuma de na free ne ho na mo ye security zone e mo akwa ho ye mampani atena ye adentra betu na mo ete senti no wonom mpani na no na ndrada organizers a epani ba kwada o ma no aye Henry osai o kasa e kire mu a eche se dwuma de ne se ameka sai abreba yipuma kwa bibia to ho din kama de ma wono ma o mane Ghana police service for esen konwa no masomdwe bo bibia to ho din azeze ameka sai nti asai ya dwuma ne senti no meme na de ya ne mamba be hyase aye o ye kire ti Ghana fo nyina meta kire afizo Ghana police service for ajatum to ma bo machi ban anasa abo machi dom ma ne matimi akoyi ase sa ho bambo de ede de ne betimi akoyi ede ma wono ma ne betimi akoyi pa o kasa na o kire mu sai wo hwa aban ya kire akwanwa so ne made ma wo bo pa efa energy crisis no ho a enya kura abaya nya omu kire ma dumso na yadodo adenti na ebada na eba so na ehun fifire Ghana nyuma nyina egu enam dumso nti wane mu kire ma sade yakọ no nya de Ghana fo bodwe so ye ntran ma nyoma nyina ngu na oma ya timo no nyuma nyina nsasai enam dumso nti no omu ntiase da enti oma beto omu egu montere so no ma ya kire de Ghana mpanifo ne sentra mu kire ma meme na bayin wo mesha ya kire na sen ade Africa say University of Ghana potem hanom ayo ya chana ka kopie mu etetakwasi interchange honom honom ko ko wie e wa mla dwuma de ne be sha ase awie ne o manu abapa ho sema ya sa me kire 2:30 pm e na be sha ya chana ne sent ne Ghana de kire nya meta o machi na me nya kire fanti aban free say kotoma me twa agura aban ne wa mu die no enya de e so o mani kura o kasa ne mu nkire mu ni at peak hours that is enumena nipa be issue enyam kanea no between 10 ho aircon 10 p.m. aircon. Ya na nka Ghana nyina ebetime light a ebehia power between 3,750 megawatts. Eni ebehia na Ghana nyina nko bi etime enyam kanea. Na so no on the 1st of June 10 p.m. instead of saving 3,750 megawatts no electricity for a day 3,407 megawatts per into free more we say short force be short force no mayenya sa light of edundum no on the 2nd of June ya 10 p.m. and then nyakra 2nd of June samu ya Ghana nyina no ne edundum light na kese pa instead of saying ibenya 3,750 megawatts of power no my 2,811 and do 3,000 bo enti on the 2nd of June the Ghana for bring pa damunti on the 3rd of June so and you know time ne here light pa no instead of saying ibenya sa number 3,750 no my 3,266 megawatts of power but if you ma bo see nya short force be over 100 megawatts of power yesterday away. Now 4th of June ayen rank one. Instead of CSA benya 3,750 and you many in etimi adame and one toyen. Aye abayen timi into my 2,802. Asoma make nyame maker. It is coming from the Energy Commission Energy Statistics. It's way in a say you problem no Ghana. Nanado any the Ministry of Energy or Mumbra no mumbe kano kwenche Ghana for. Na sabi ayeke no enya politics asem. Enieka Ghana fu nyina asem yeka wenye MPP NDC CPP asem this is a clarion call to all Ghanaians say light edunbadun goso ye nje ho enti e besre nyame aduma memrenda we Saturday 8th of June 2024 ewia no mienu ye nyina Ghana ha obi ohwemi bia otimi bia no yenhia o University of Ghana legonanimbo anyomtofo akese celebrities akese Yvonne Nelson Wayosi ede omo kika ho nyina no ibehu omo nyina ho dumso must stop. DLFM 106.9 I dumso must stop. Edi awoti ye ne den ede Henry Osei ono organizers a mo na moda no eboa sa o my Ghana dumso ekoso no ye betimi asore atia na empenifo asiesie nkane de amaye no achi ena osa kire mu se o my Ghana de aduro no oto nsa de fra Ghana fo nyina we nya manyosem enya mpipi ne ndisi asem da bi we amanyosem bia ntachire eya Ghana de hia o man ma ebre efri se wo hwe se de dumso yi egu Ghana nwuma de aduro ne hu behia
Sa Ghana fo nyina ba kan ntuma bom se bo ba kumu ade na ya ya kire de tempenifo ma hu oha hodo a Ghana fo na mafiri se empenifo asese ya kasa ye yiwa yibone na wankasa atiri hu a ye yiwa yibone ni santire Ghana fo ankasa ye tiri wona moe na eje se apaso empenifo ayi a omode tsoso ye tiri won basa no wo metim de ato no man Ghana enyam kan ye jana na so eno so okasa no emu enkyere mu nie aye sa Saturday ye die animu yi no ma obi antina fie asem no akoya asem hia ye be expect omu nyina se Saturday guta AGI all manufacturers aye aboso kan spare parts dealers nyina no binim so omu nyina yusu nyam kan ye be expect omu say omu ba be kan ye ho dressmaking obi bia wo yusu nyam kan ye de na dwuma bia sa dum so yi hade bia no yam ya aduma aye memrenda we die animu yi Saturday 8th of June ye be expect omu nyina so mba be journey spare parts dealers nyina no binim so omu nyina yusu nyam kan ye be expect omu ba be kan ye ho dressmaking obi bia wo yusu nyam kan ye de na dwuma bia sa dum so yi hade bia no yam ya aduma aye memrenda we die animu yi Saturday 8th of June ye be expect omu nyina so mba be journey DLFM 106.9. Eni a woti ye ne den ade Mr Henry Osei ono ko organizers a wo da dum so must stop vigil no ano a wote say ode mu nkyiremu ede som dear etiefo no ye to akase bo so na ye bo ede awuramu opini ono no ye economist and afin so or political analyst ne den ade Dr Tio Echampon wakasa kyiremu a o man Ghana mfimpi me na do nan abato ede ye ne mu no obi obetimi adi mu nkonim no ebegyina frankatuni a oba begyina mu ana afin so na bedi achi oba paw no ene modembo the track record subampa wada na di wo mene bi atwam na ne ebegyina so na Ghana fo ahwedi ne ehunu se wo osimesi waye bida enti ne betimi afiri se eberefo sa eka se mi se yakwa akwisibo a ohu yamfa debi ebeyeye efa ne nkwata twene no ano debi kusie ne behuri afa nkyanya kɔ ne senti ne yede aye bida ene ne twene no ano ne senti Ghana for atenase abo wutirimpon say 2024 abatwe oh yentumo obi akako eyede hunu ne yebetie ne yato aba ne sente no o kiremu a modem bampanifo bi abo atwamu ene subampa amada na di ene Ghana for adwene ho hunu say ne de 2024 abatwe eno se na ba ha yabato aba ne sente wala wa adwene so betu frank ade amanyako bi de se wonu mu say de akwa no modem bon so ne mri bi atwamu dia anasa modem a wo de na die no enso Ghana for ne abomade asa wankasa ba pe ba bia afefiri say Ghana for ya kado say nya de a wo betimi ato ade de ama wo opani ni samtrefo kaza na wotirem say bebe ye dro no Ghana fo hia obi a oye no krafo a o mama betimi de ye ho ato no so afiri say Ghana fo ne nada na ya dodo a amanyako bi ba wo say me o me ba o sika be hye mu botom dodo Ghana fo me ba mo benya sika ye beto pieta ma mahye o bibia be sisi da nyina mo de dem no se da bi samanyafo ne motena se na mo hye boss asoso sene mu sei no na Ghana fo temo kana wa hunu se mo ye nkontombofo pa ne senti Ghana for we yatia bre entinya de asa ne ma ne sansensem no Ghana for ya krado so mbetie bio Dr Champa kaza na wotem se Ghana for ze sia ye kasen ono mani yate pa ne senti amanyako ne nya krado so bibia mba no so madam ano na ma ye frankatwini ana fisa bede che body chidom no so muhwe hunu se nipa no waya bida wada subampa di so mebu aman po na aka ne no na braba oboni subampa ne nyuma hodo bia waya o man Ghana mu no o subampa de dance se nipa we de ya de ne betu amana no a obetimia abo adwuma pa ne senti no sa enipa mba yi no mo hwe na mo hunu sei enti sa pa de be haden okata na otirem sei ohwe aman Ghana ye wo mu ya sesi ameka sei so sei interbest bebre anya de yakwaso afin so ohia pa de achi yabo akoto adne to anyapa da so gu nanim ase ne bi na to aman Ghana afin so collapse na yaka ne se plan kankan no so ajo aman Ghana de aboso afin so emebu ne nya dwuma nya kwa ye dwuma nyina tete apansam de aman Ghana yetim sesi ameka sei eniane hodo nyina ye koto de frama na de bo aman Ghana mu avinsi o kirema eto yeto aman Ghana mu na to no so dodo a Ghana ni ebia adwuma pa eto obetua no esese ne dwatire adan se ne beba tena aman we na eto a wotua ne susu ne dwatire da be ne be we beba bra o kirema sa na mo no bi ka ho nti Ghana fo ada mo ho pa ya krado sei 2024 abatwe we no amanyafo mo bete mo pege mo bete mo ba bi se dwa efri sei Ghana fo ni ate pa o ka se na o kirema se bossa akase amanyafo hye Ghana fo no mo susu ayedo mo susu ana ebato peta ma mahye ana meba ye discover se botom enwuma bebusu ma mamu meburu ni nyina nya bia hye ene ne unemployment Ghana meburu nya adwuma nyen o kirema sa na da no doso dodo nti amanyako bia ofi se wo pese odi nkunu momode na bossa akase di twitwa so se bebetimi abona Ghana fo anya mu gidie na bo 2024 abato no watimi adi nkunu we ni nsema hodo a every economist na physical political analyst ne den ade Dr Tio Echampon ho eba de kase boye bo atire edema yan etiefo nyina firi se we no ehu hia pa ba na yebato na se nkunu ne baba na yebenya nipo betumi abo Ghana efiri no kwadie ne papa yeso a
ya bo akire e de amamo DLFM 106.9 ya to dear agimensam ka se bo no so ane ya bo de awura mu e opening pa ono ya oya frankatuni adema movement for change na den ade Alan Kwadwo Sammy aka na chese MPP amanya kwei no di ma kwetene pa ono kura ya kokoye trade minister aka na obutu ano ohwe mfididwuma so my Ghana mu o kire ma bebia Ghana amanya kwakwadu sese no se pobi pa so bedi omanyi so na wabo ma Ghana enwuma tumi akoso ye na private enterprises ni nyina tumi so agya ne na so brane na Ghana tumi akwa na nimpa mpunto mu dia oh dia do ne ehia obia wa ya bida ehia obia wa ya bido ohun ehia nipa wa bobra a wada subampa dia e kire se nipa yi ya de membo ni sane se obetumi aye free se enema hodo obia akoso ma Ghana papa isi odwene ho a wote ase a enyeje afin so wanti ase akwa odwene ho o kire ma ehu pa free se o se ya sam pipi John Mahama ohun enso ya so ma hwe pa o kire ma na dan kwa gufu dia so na hwe ana aka ne amembo atwa mu o mampani da John Dramani Mahama so ya so na hwe o kire ma mode na de ne nya de a kese empanifo we ni mo no ya de ganga amembo ni sa de sha wo no so betumi abo mo Ghana ya timu no ene matumi akoye dia mo Ghana o kire ma mode na de ne kese ya kun o se prane kankan sesi o Ghana edra man hu a kese time pa na Alan Kwadwo Sammy din nsem wanyina tujam na okosi aye student body a won mo eye Koforidua Technical University e wo payment no din nsem wanyina tujam de te emeburu nanim sei emedu se Ghana fo ebeto aba ade ama obi a enipa no wada subampa di wabo bra bi atwa ma kese enipa no wo hwe ne modembo ene ne mo bia watu na obetumi abo man Ghana sesi 2024 abato no se bo modem dia memo ni sane se obetumi abo manema akoye de man Ghana okasa na wotire mu se ototo se aye de suafo ni nyina na wo ma ka bi o mi stakeholders ni nyina sei 2024 abato ne se de o man Ghana sika sama tete apansam na awewe se ma akunu edu na asaya ya ne de oh so man to aba amfa ma ono Alan Kwadwo Sammy de na Ghana fo asa mo saka sma na mandwam tese ma ye mo papa free se sa na ma ya na mato aba ndi ama mpipi ene ya ni sisa ma man e kwakotam na donko ma yesi ya Ghana fo ntumi twemfemfre envem na yimu o chema man to aba na fa ma na de ma ye mo pa ne senti 2024 abato ne de mo to fa ma no okasa na o chema yesi ya kase wa ye krado se Ghana sika sama awewe se ma akunu edu atete apansam ne de mo to aba de ma na de asa de tie bia no baba no ho maden na wa sese ni nyina de ma Ghana nso se na ka Ghana aka na tie na Ghana pa oh Ghana sikamfutro Ghana se de aye na ide ye hunu bia mo da o kire ma se de Israel ma na tete ye wa falo ene Misrim fo nsem no sa bra mo bra ye no 2024 abato we na be kwa we ye no se Alan Kwadwo Sammy odi nkonim de a sa oho a mo fa mu no mo fa bi mu da o kasa no emu nkire mu nie se one producer na one nyina sa production no na one anton anko amanone one export a untimi enya dollar embassy system because ha ye twa dollar wa ha choko ton no ma wa amanone a na dollar no aiden aba na da bay na wotie say head of state wa Ghana aka export one asem da bay na wotie say obi ye kan what you export one asem da betimi a produce normal ama de nanka first ye give dollar kotono eso bet my untimi ma usi de ni ada na say no so de kan one asem de a let us say production na make kan one asem eso no obi a ote sa konta no asem and so you start kai a che abai abroso na de ekose ndc abroso so the same thing and they see here the same thing was and this is call very fast power the same thing so people lose confidence in the government and in the economy now the PNO about my arrested chair on TV on say do baby first no as I call you and I am my you call IMF who's the announce IMF for pet and I won't say I didn't stabilize here say here Ghana for start but the rule say Alan near penwa dollar no DLFM 106.9. Any a wote ye aya frankatwene ade ma movement for change ne den ade Alan Kwadwo Sammy no kire mu se Ghana fo se moto aba de ma ne pa de oh sidia ahwe ase o mansan dwa so a dollars na pa pani so ahwe to de ato anwem no ye hunu biam da ye begina ye na so ma Ghana so empuntuo etimi akoso de amane ye ko Facebook no so na ye kenka ma dwen kira kakra mo de abedan ofidie mu ase no emfama mo a yen sha se emfa free date eye elubru o se oh DL news well done o se ye bo adwuma pa ne senti obo ya ba so pa date ya da se pa se won so dani da nyina okoso etie DLFM 106.9 na yen ko pie mo eye akisimi se hui bekwai o se happy birthday enkoma eye her royal majesty na adwoa aka otoso mienu ankwa bia hema e de ma se hwi anwea so
traditional area o chire ma nana wudi wa wadanti won kwa so o se twede ampa Nyankopɔn emfira dumu ni nhira kese pamfa ma ne musu efiri se imade mba wo bo sa oba hema pa wo se hwi eye anwea so eye bekwan potem ho no wo bo adwuma pa ne senti twede ampa Nyankopɔn on nhira wo pa when so every eye Kofi Parliament o se DL News authentic o so hwe yen edifri eye agona bobikuma eno apa ho no o hwe yen edifri Kofi Parliament won so ya da se pa na se abere na abere nyina no wutie DL News edema ya fizu we se nana opoku nana opoku de na wo ye krachi de bia ya kanya ha na bebo oniama ho dawro mesra wada aha no nyanya saa wo platform no so mesra wa nana opoku ya sra wada aya momfa nche ne fanya adwuma we nana eya akua mo aboaten nana akua mo aboaten o se ablekuma central o se a very special birthday enkoma a gifty se wa eya aka adwa do ono no owo eya ohwum eya hwidim o se wa chia opa na wa wodanti twede ampa Nyankopɔn onya okese pa na onya okese na ema okese ye no emboso afinti we susi efri eye fantastic eye river force fantastic river force o se hwi anwea so o se happy birthday enko enfama eye Ahakwadwo Vincent we Ahakwadwo Vincent edi we menti bi da aha no enye di amate da na we de ne wa mahunu pa se nipa ne bi so de Ahakwadwo o se wo ene ya wa woda wo ye NDC communication officer e de ma se hwi Dwaboso constituency no o se ne eye wa woda twidi ampa Nyankopɔn onshrawo na onya okese pa we so eye fantastic eye river force a won so odi free se hwi e de amaye DLFM 106.9 ya toa ahencha anase ajimisam kase bo no so ane ye body awura mu e wodom kuma wa mase badwam e ho na ho nom na esi amekasa yi wan ba no nidin eye afanya markings wakasa akire mu a omowura ho omodwa papa free se eniama bia dom kuma wa mase badwam eye no etan no do wachire mu a na nsan ubehu na aban no eba moden se nnwuma hodo mu so my Ghana mu nnwuma hodo na afra na eba so ma bebo moden na mo do musika abesha Ghana nnwuma me na oman ni amatumi akoso e dia ma oman na so ubehu apa na dom kuma ma se badwuma so de atia omo chire mu adabi nnwuma hodo aban no e de ma nkrofo no omo na ho moden se ode ho se ma bepie ma se badwam na ma se badwafo na ba moden asinkonwa aboabo na ehunu se ma do mo de aba no sa pepe na tia na no chim se dabi o ma se badwafo so de eyamadwuma sa transactions ahodo aba na ye no mo na mbehwe so o se ma se badwafo mu dwuma de nyina na se mo kwa ma se badwuma mo ntrase na mo nshamra na mo nkabi na mo ma de se batimi alove de ama mo mpatamu na nnwuma ahodo a ehia mo mpasu aso no mo de akọ ne madwuma na nya ne se ma akọtena ma se badwuma kwa ye ne ma twati ne ma nom na ba de nnwuma aba na ma sori atia o se dabi sa mo ye ne se ntumi moa e ma man Ghana mpuntu a ye pe no entumi moa entumi nkwa na ne mo kwa ne sentire se amekasa yi afanya makensa oda eyedom kase a o ma se badwum na no wadwa pa ne boafu o kyem se de yakwa so no modwene ho a enya de a o mote ase akura na wakase na o kyem se na se na beto odwa se eye adwuma ko bi a yade eye 5G network ade se o mo se mabo adwuma na Ghana eni man kwa ye fama ye no network ni nya ne naso no dem ko ma se badwum akase kyem mo nte ase na afri se deal a mo de ma wa no no eye next gen eye infranco no o mo se mo nte ase afri se deal no kana na bi wo mu ni senti o mo fa mepiem ma se badwum na ma se badwafo ne ntenase na mmogbo hu no mu hu ne sei de na mu da papa na nte sa pa de a enya de a wonom ebeti ase ne ate ase achane sente no afia markets tira sa na montu a edom ko ma se badwom etuo ne de betimi aboa na government anasa ba eta kwamnya soyi djuma de odie ne ma betimi de akoye de ma omni sente no omnu nyan ente sa pa de ba aban pa o kasa no emu nchire mu ni. Without prejudice to the general powers of Parliament to oversight, it is important to remind our colleagues that they ought not make Parliament a busybody, nosing for things that are not part of the mandate of Parliament. Our job as Parliament is provided for in the Constitution. And I would urge our friends in the NDC that by that act, they are obstructing government business. By that act, they are scaring investors, and that affects the economy. For the avoidance of doubt, let me quote the law they rely on, rather mischievously for their political purpose. Act 921, Section 33, it provides, a covered entity shall not enter into any agreement with a financial commitment that binds the government for more than one financial year or that results in a contingent liability except where the financial commitment or the contingent liability A is with the prior written approval of the minister and B authorized by Parliament in accordance with Article 181 of the Constitution. So the question is,
what does Article 181 say? Now, for this purpose, the relevant sub-clause of Article 181 is Clause 5, which provides that this article shall, with the necessary modifications by Parliament, apply to an international business or economic transaction to which government is a party as it applies to a loan. So, the contract under reference or the contract in question must be an international transaction. That is where our colleagues should pay attention to. It does not mean that every contract with a multi-year value should come to Parliament. So they should stop misleading the public. They should stop spreading falsehood. DLFM 106.9. Any awoti ye domekase a ewom na sebe dwemomba no dini afenyo markings ene na wote ye no na yetoa agye mensam kase ebo no so ane ye body awuramu wo mampani da John Dramani Mahama esi amekase ono ene ye fakatu ne ye de National Democratic Congress amanyoko no wo mampani da kasa e chire ma esi amekase yi wabo modern atena se adwene wa hunu se o man Ghana ye economy na ye na mu sese ni sese atete apansam obaba yellow pes e de mo man Ghana free say wo hwa amamo na danko akufuado ono ankasa na bedi akire Dr. Mahmoud Bawumia oye na bedi akire etu o man Ghana benwa so a nyame mu nukureni wadwene ho se wonte ase da free say amekase yama ne tipaye na papa se wadwene ho wonte ase free say wo hwa Ghana sika sam se de atete apansam na wewe se makoni aduna eya modern ba enso ani na danko akufuado ne modern ba enso ani nti ana ma Ghana esidi no ene akwakoye de akoye o kire mu se de adu se Ghana fo nyina ba modern ya ne ya sesam every say emira be atwa mu na bibia manyo kwe be kan say yen sesam every say na mu huna ma ne pa na so ne sesam Ghana fo sesam mu wie na mo bre pa nti emira so se ni se manyo kwo so betina ma Ghana be dwa so na otumi bua na economy ni Ghana sika sama atete apansam no otum be sie ni nyina kama pa no de ma man Ghana o de se wo nyina kwato dwa e wa na Twitter so e na wakasa na wo kire mu say na danko akufu ado no se de wo bu o man de nyame ne mu kure ni Ghana fa ho papa ye mpa ye bre papa ye bre o kire ma ye ho kire ye pante ne sente ne mena so sa ba na ye ba beto 2024 mu no ye be ye se kire ye na etumi aboa ye na Ghana ye ho atumi atwa ye okata na wo kire mu se ye kasa wo hwe man Ghana incompetent pa memwa ye tisui o kire ma etan ye ho kire ye papa every say ene $1 ejina wo ma Ghana ye sidi no 15 Ghana cedis o se ya dan esondodo adenti the sente Ghana for ye mama de ne yantrance ne yanto aba no ya krado so wabo betumi abesiesie ne ma de ma ba Facebook no so a DLFM 106.9 the Twitter no eda so a won so ba obetumi akenka bi de ama yen na o kire mu se de duro no ehu be hia sa Ghana obo betumi aba ya reset de ama yen na economy atete apansam no watimi asiesie ne Ghana economy na etumi gana na so na nyama etimi akoye de ama o man Ghana we ne sma hodo so a efri o mampenda da John Dramani Mahama aso ye ba de kase bo ye bo akire e de ama yen na tiefo DLFM 106.9 bebe ye dre betwa ye ho sema apakan GH watena se ene esma do ekwaso wa enkensu agoprama so no bebe so me na Ghana Blaster fo no omugina kono e wo Mali ehu ntiremu nyina apakan GH odeba bo magidi dam e mna apakan bayi onfa mu ntiremu emeso me ye The Yale News. Abusia yensamo wa ha emo wakwa abandawie emfambra deal 106.9 FM kasafidie so ene yawada area from tobre kasebo so mrewedo se agudie mu nsama woso ayaboabo no abusia yeje brane ye de bedown na wa agudie mu nso hu ne ekọ ene ne bansam na neguyan pronso a ye de aba bedown na we Ghana de wa and of course nkrofon kroso de latest any exclusives no ya boabo ni nyina no ye ba beje bre na ye de down in the way. Me amede nsam na ba na di ameje so no ya Yesu ano de hye apakan GH the blessed king abusian tantam so aminsi fam na mention nsam na se emfam fifie emfam audio mention se emfam fi the senior national soccer team the Black Stars of Ghana akache 2026 World Cup ebekoso USA Canada and Mexico na uram our group aya ene Blasters airborne third game wo Bamako no Mali et na fie normal tonsa area free Black Stars of Ghana na ye di abwani 7 p.m. Ghana time and as a game no ebekoso was start 26 max eho and as a game no ebekoso ye de wonsam edi amao eho jumedi ne so nti Taylor what the fly and ebeto so di amame kama na medi nkomo edi a chire tiefo ene ewe na was
sa game na eba so no na Otuado our head coach Edema Black Stars of Ghana wakasa o se Ghana ye betumi a qualify area ko World Cup 2026 ne dia say yetumi chi Mali ne na yetumi shomo na boa ne boost yan chances ye betumi a qualify edi akosa World Cup ne bi na Otuado amananso otoaso edi tudwa echema o se Ghana e quality na ye betumi dia compete enya result na ye pe edi etia omaya ye friend Mali na nkrofo ekeka na Mali e quality no ende omo ya vis bisuma no Amadu Hadara diadie samasel kunum ni ade nyina wo o se sa quality na Mali wo a nkrofo ka no Ghana so wo sa quality ni bia ye betumi edi amachi omaya ye friend Mali boot for boot na result na ye pe no ye tumi anya edi etia omo na Otuado twane nsem so no na odi tu just Mali team no wanya botre observe team no very well or planner in enumere obetumi dia stop yom ni ye dia nya result ye pe we enen so Black Stars of Ghana head coach ye friend Otuado area tudwa area for game na ba so ne no ye di ama na obi a ye like recent ne obebo captain no Thomas Tepate na Thomas Tepate akasa o se ne ye pese yetumi win game na enyama ise ye ni o se edika no ese Ghana bono umore na ye stop Mali team no omo best players na ni ade no ese yetumi map up strategy formation tactically near the stop yoma game no omuntumi mbo eno akini ye wie sade na ne ya concentrate our kwan ye betumi abobo no enya result na ye pe we ene nsema Thomas Tepate ede atudwa na otwane nsem so no eno se ono Thomas Tepate na ba na experience obi na oni me Blasters team no ene team na wo no enkola no young players no edoso ende obenya Isaku Fatal kama Din Suleiman no omunyina no young boys bebere o team no na according to Thomas Tepate no or see our experience obetumi dey lead young boys na ye betumi enya result na ye pe we ene nsema Thomas Tepate area tudwa ye di ama na Ghana ne Mali eba ne ye head to head our World Cup qualifiers say NTA ya both two games na ya bono Ghana win back a draw back Ghana share 4 goals a concede 2 goals against Omaya ye friend Mali inti eba World Cup qualifiers away any head to head between Ghana and Mali ye don some area ma na Ghana group na ye group I no endra one game back e so ewo na me no ka say na group no akwakoye Comoros already can 6 points Mali etos me no more 4 points Central African Republic etos me so more 4 points Madagascar etos 9 or more 3 points and Ghana etos inuma ye 3 points Chad ekwa to 6 position or mu ni point bia enti se pese to me qualify e ko World Cup ne dia kwambia so ene se to me boy homody na ye to me nyankunim die 7 p.m. Ghana time ye the live commentary e de bebro e wo DL 106.9 FM kasafidie so na ahead of that World Cup 2026 no ena ene Mohamed Ahmed Polo former player Edema Black Stars of Ghana Osemasa oka Emma Black Stars team no o maswati say 2026 World Cup never cost no Ghana cannot afford to miss or say kwambia so no ye bo World Cup USA Canada and Mexico say Ghana etumi kobi enti kwambia so mrante na omonyire omwe na omuntumi qualify emfanko World Cup ne bi na eno na Mohamed Ahmed Polo echema o say yentumi emmo World Cup USA Canada and Mexico national project way na obeka se Ghana enkobi na se mrante na ne GFA ene Blasters na nyom nyama ye no man qualify nko World Cup ni bi amasa ombeti ni ombeti e de fi Ghana fo nchen we ene nsema Mohamed Ahmed Polo area tudwa yedi amon nanse na Blasters of Ghana ringer ye friend Osman Bukari ebu na ketem edi fi Resta Belgrade boboko na kache e wo Serbia edi na ni chemo e wo USA Major League Soccer num akwasign contract edi amaboboko a ye friend Austin FC na me no ka say Austin FC for almost omo jersey number 7 no omo de amo Osman Bukari so on share no nsi akan emfama ma ye de wonsam edi amon na uram women's under 20 World Cup na ebekoso Colombia na Black Princesses of Ghana o ma qualify omo kwakosi akan na ndra na draw ni to jamene o ka say Black Princesses of Ghana o ma piemu group E na group E no say NTA Japan New Zealand
ɛwɔ Ghana ɛwɔ ɛna Austria ɛwɔ a yɛde wɔn nsɛm ɛde ama wo opiem ɛwɔ Kumasi Asante Kotoko Akachi a ɔmo wɔ Cameroonian attacker bi yɛfrɛ no George Mfege na report ɛyɛ kamensa ɛne sabrante season ɛkɔ wi a obebu na ketem ɛde afitim a yɛfrɛ no Kumasi Asante Kotoko Akɔ na wakɔpɛ baabi foforɔ esi n'akan a mede wɔn nkɔmɔ ɛde ato anim na Dr. Richard Dua Insenchire ɛna yɛ president ɛde ma boboku a yɛfrɛ no Samantes 1996 nansen a ɔmo na ɔmo gye Ghana Premier League no this season no ɛde asi ɔmo nan so na papa no akasa ɔsi ɔno deɛ ɔwɔ kɛseɛ ɛwɔ future of Ghana football ɔsi Ghana League no nkakra ɛyɛ competitive ɔsi nea yɛhia ɛne sika ɛbɛwura yɛn football no na bɛboa yɛn na yɛtumi asisi infrastructures ahodoɔ sɛdeɛ ɛbɛboa na boys ne bɔɔl ɔmpɛ sɛ ɔmo bɔ no ɔmmatumi abɔ nti according to Dr. Richard Dua Insenchire president ɛde ma Samantes 1996 no ɔsi ɔno deɛ ɔwɔ gyidie ɛwɔ the future of Ghana football mu a yɛde wɔn nsɛm ɛde ato anim na yɛnwura mu ɛwɔ boboku a yɛfrɛ no Bechem United Akachi ɔmo head coach ɛyɛ Set Osei-Waya ɔse inde no 2 games aka ɛwɔ Ghana Premier League no no ɛsɛ boboku a yɛfrɛ no Bechem United etumi wini na according to Set Osei-Waya no ɔse ɔmo pɛ sɛ ɔmo finish ɛwɔ top 4 no we ɛne nsɛm a ɔde ato dwa yɛde ama ɛndra Ghana Premier League match day 27 outstanding game baako ɛto dwa Great Olympics ɛtena fie ɔmo anhyɛ bi sanso na Dream Sesi ɛntumi anhyɛ bi yɛmfa fie sɛm no nsi na yɛmmɔnitew ɛwɔ amanɔne a 2026 FIFA World Cup qualifying games no endra uwe PM ewa Africa games ni bi etumi etodwa result no say NAA Central African Republic Eshebako Chad entumi ante Namibia 1 Liberia 1 Sierra Leone 2 Djibouti 1 Togo 1 South Sudan 1 and Tunisia 1 Equatorial Guinea 0 nyame adoma ene games eba so no say NT games ni nyina ene ebeba so 7 pm Egypt wo group A no omne Burkina Faso ebebo wo group B no Senegal and DR Congo ebebo and France wo group C no oma yefene Benin and Rwanda ebebo and group J no Algeria and Guinea ebebo na group I no Mali and Ghana edi aboania and won some no uram our group H 1 p.m. Malawi and Sao Tome and Principe ebebo and a group A no and then Guinea Bissau and Ethiopia ebebo 4 p.m. uram our group B Mauritania 4 p.m. no omoni Sudan ebebo group D no Libya 4 p.m. no omoni Mauritius edibebweni and a group E 4 p.m. no Congo and Oma Yefre Niger at the Ebebonia Yadon some Eddie Etuanim na Endra Uram Ewo Europa International Friendly Games outdoor Etoja Esanse teams no prepare na Omodi Euro 2024 no at the Abweni results at APPM no say and etie Endra Omaya Yefre Slovakia Eshe and 9 San Marino entumi ante Denmark eche Sweden ebome kamino emo timu bakon Sansuna Norway echi Kosovo ebome kapol miensa omo entumi ante Belgium echi Montenegro ebome kamino a omo entumi ante na France echi Luxembourg ebome kamiensa omo entumi ante Endra Spain enso etumre omo chi Andorra ebome kapol enuma omo entumi ante Abrantia yefre Mikel Oyazaba obo Patrick Endra Edema Spina and one some no and games ni bi ebeba so na one game edikan ato jadada Mexico echi Uruguay ebom ana Uruguay rather echi Mexico ebom kapolpole na omo entumanti ebo 4 pm Gibraltar any was ebebo and 6:45 no Netherlands and Canada edi ebebo ni Luka Modric midfielder edema Real Madrid osina kan edema Croatia national team no na etuto jasen kan contract on Real Madrid wono ebeba na wie this season ya ba na wie obeko nanso ni amete and se Luka Modric assign 1 year contract extension edi ama Real Madrid into better Real Madrid until June 2025 na wesina kan edi ama team a ye friend Real Madrid onko na Kylian Mbappe engine number 10 still akokurei empeso obeko at the age of 38 was signing 1 year contract extension edi ama team a ye friend Real Madrid yede won sam ede ato anim abusuan nyina we so na gudie mun sam a yede ebe down e wo kasebo so yam fancy me amede nsam ne ba dia meje so no e ya yesu ano de hye apakan gh the blessed king nyame adoma nwumre ye betena se yede live commentary between Mali and the Black Stars of Ghana ebe brew e wo DL 106.9 FM kasa video so
over to you in Nhyiraba property ni en sorry so apakai me da se masom we na Ghana de hye na ha no me ye kwan me ye de dear agime nsem ka se boy ensa so ena wie no ye de ne nyina besi na kai sai ka se boy aboafo bi ene so yasene ma ye de ka se boy be so mo nya wo no ma oh anka ka se boy wanya bia ntie kura na eye Sunday Sam's Consult ye travel and tour agency a wamba modern e de nipa efro man Ghana mu ekwa amana ne kopa adwuma de ma wo no tie di ni ye pa eye Sundays Sam's Consult na ye dwuma de ni se wo no wo pe visa e de akọ UK afinsu Canada and afinsu UAE e friend se Dubai ibia oh woni ha okra wo de an so baba ya so ye na wa betumi aboa ma won saka visas ahodo a wo pe ni nyana wakopiem wa mo no ne na won so man Ghana mframabone ya boyi watumi afiri mu bi na obota ne se wo kwa akoye adwuma na so kwa kosua nwoma ana wo de wo konsra hwe ska bansem bo so kwaji wani na ko mframade e wo Dubai ne mpote ba bomade na bra Sunday Sam's Consult for so metumi aboa wo ma wo yetumi akopiem wa mo no ne na won so watumi akonya adwuma pa bi na waje na Ghana o shi wi watumi afiri mu ne location no anaso ya so ye no eben eye Ofanko Barrier ya ben eye Sofa eye nia eye Wise Park Hotel honom ene ben a ye di adwuma betumi afram penifo ahomatrufo yi so 0244291546 0244291546 email address no samonowusu626@gmail.com your motto ne connecting dreams with opportunities we ne so yasene me dear eye agime nsem kase bo no besom ene awia yi ekase ebo yi obo ayen ebo akase ya ebo ya no anase oba maden eye de tene nyina de ma ayen eye okoji abo kran the gangster cat na bo maden ese kase bo me de ma me do ko pie mo Facebook ebo ma hunsu nya bi ehwe ye Facebook no so no e the champion terror Kofi terror on na bo maden de ko pie mo Facebook no so me so amedi kase bo hu chia me no e di amede so eye Nhyiraba Kwadwo Sammy bi me sare so e ma dear awa wa beto so ye ne e ma me oba pa ho fa enwi eda no wa betena se wa wani tua na the DL hour no e de atomo wa de na kasa fidie no e ko so na DLFM 106.9 mo bibia mo eni tia ade share DL News.